Kithure Kindiki thirikari iraguceti na ndorona maragwethera tu gitumi geo gako imagete kia running mate 2027 na nigetha witikie niguo ri mambite magakuhingira county ici ithatu kuu niko makwira gothi utindaga Tharaka Nithi, Embu na Meru wathi kunene ukaingira Machakos. Next year maroka gupush narrative ya riri ati we ndwe mukabira uri munene muno urahuthira mbeca cia thirikari weka meshamanio county ithatu ati watuigire deputy president wa county ithatu Tharaka Nithi, Meru na Embu. No ndungiona uguo na nigetha witikie niguo ri majority leader Kimani wa Icung'wa, mubunge wa Mathira Eric Wamumbi, mubunge mutumia wa Murang'a Woman Rep Betty Esawa, Alice Ng'ang'a wa Thika, Anne Waiguru governor, ona governor wa Embu mwenyewe matiukaga mecemani-inĩ yaku wanegerirwo turoko muturage muhingirwo kiaga kimwe inyui we na twaku advice mweshimwo ona ko tutitwagira kirathi kiu gya ku advice ukandika haria Facebook ati ni fake news. Mweshimiwa Kithure Kindiki kiti kia rani nimetindo gakiona kiu kani owa iguru orera wone abati ugudu